uyazi ukuthi kokwenziwa njani uma sike saqeda nje sike sawina nje nge-2/3 majority. La majority engaphikiswa umuntu kuyosho ukuthi libuyile lakithi ke kugcineni. Siyanibonga ukuthi nesabele uma nibizwa ukuthi nakhuya izwe liyabuya, lizobuya ngevoti lethu elisemthethweni kumazwe onke. Siyeke indaba yokuxoxa nje lo siphambana sodwa singazi ukuthi sibangani. Ake siyeke sihlangane bakwethu ndlwemnyama, singahlulwa okhokho abakha umbutho wesizwe.